Ti Masakbayan. Ita papagayam, isabot mi kada kayo, ti umuna pa sa teserye tayo italawas ana pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Padasan ta mamat ti mapan agtrabaho ijay syudad? Wen kayat kumutimapan ag trabaho ijay. Ngam, awan magkadwak amapan. Kayat mo ka di ta mapalta? Ibagak pa'y ka ni Apong nga adda kadwak. Tapno palubusan na. Ibagam atulungam to ida, no addan to sweldom. Talaga akas tanto ti ibagak. Marigatan nga minin nga agtrabaho iti bangkag. Talakay dan. Dakkel atulong kadakwada, no addan to trabaho. Malagipyo ka din ni Zenny agayem ko, Apong? Apay ka dahil ni Senay. Malagip ko ata sa anak paimot nga agkabaw. Agkuyog kami kano amapan ijay syudad. Agbiro kami iti trabaho mi ijay. Imbag no saan ka may sagmak iti syudad, apaw. Sapay napintas ka. Sikati kapintasan dito'y barangay tayaw. Dakkel akon, Apong. Saan akon nga ubing abasit? Saan lang nga ubing ti may sagmak? Uray agtutubo wano nataengan. Agtalak tayo ka ni Apo Diyos, Apong. Iso apalubusan na kon. Dakkel atulong kadata no agsweldo ak. Saan tayo amarigatan? Anyati ko na ni apong mo. Umanugot ka din agpasyudad ta? Idida mo, di na kayat. Ngam inlawlawag ko kankwana adakkel atulong kada kami no addan ton trabaho. May mayat matlaeng no addan trabahom. Ngam ti dua kayo laeng agtrabaho iji bangkag. Day nga rutim bagak kankwana. Imanugot. Tanakapsot nga minen nga agarado iji bangkag. Kaano tangarod nga agpasyudad? Inton bigatan Padasan tati agaplay iti kailoklokat a hotel ijay. Nakitak mo't dyan post da, akasapulan da ti crew iti dayjay akabarbaro a hotel. Wen, kunana iti post nga uray saan kano a college graduate. Basta kayat na lakit di ti ag-training. Day tati mayat, ta saan tamat nga ro da college graduate. Itataawanan ni Papam. Masapul nga ituloy mo amin at trabaho iti kumpanya. Sika ti mangimanihar iti negosyo ta. Bakit ako naimbag ko no awan sakit ko. Un mama, saan ko abaybay ang tinegosyo? Nasayaat, masapul asaan ang mabangkrap. Nabayag ang negosyo mi ka ni Papam dayjay. Ikagumaak mama. Rumbang lang. Sika laang ti anak mi. Kat sika laang ti talkag. Mapanak nga rodon mama. At dapay meeting mi kadagiti staff ti kumpanya. Kumusta ti minasan? Awan pa'y mo ti report ti open pit department. At dan report da, sir. Inkabil ko dita may sa drawer. At damat dan report ti underground department. Kat ti motor pool department nga. Igda ka rin ton madamdama, sir. I-check da kano pa'y amin na makina kan luglugan amar-aramat iti kumpanya. Masapulasaan ko apaayan ni mama. Amo mati ugali ni mama. Di manding launay. Relax, sir. Lumakay ka adagos no kasta. Ay, sapay baruak pa'y mat nga rod. Wani nga rod, sir. Apay, awan ka di pa'y nasirpat mo, sir. Imbag ta naalatadwa dito'y hotel na nagaplayan ta. Wen nga rod. Uray para dalos kan para kupin kadagiti tuwalya, ulas kan punda, okay lang. Iso na lang, ta under training ta pa'y. Basit pa'y ti sweldo, ngam inton malpas ti training, ngumatun tumatlaang ka no. Ano santan Ta saan tamot nga rod nakaturpos iti kolehyo. Nakitam ka din tinaglawa a restaurant, di ta baba? Nakita.
Kung natay may sa akadwata dito'y apakaang-angayan ka no ti meeting. Wenno function hall dayjay a restaurant. Babak ng lakit di ti mapmapan iti dayja restaurant. Lakit di Naapapan amin at tugaw kan lamisaan. Iso at talaga ababak ng ti mapmapan ijay. Good morning, sir. Adto'y ti report ti Motor Pool Department. Good morning. Ikabil mo pa hindi talamisaan ko. Tadapay meeting ko J-Class Hotel. Saan nyo kadi ang masapol ti sekretarya iti meeting, sir? Addaak lang dito Pakisimpalangan dagiti papeles iti lamisaan ko. Diyo kadi kayat nga addamot kadwayo amapan iti class a hotel, sir? Ladingitak, nga mabit kami lang ijay. At dapay sa bali apapanak, kalpasan ti meeting ko ijay. Ala, mapana ko na. Sayang, di naktumot inkuyog. Nagmayat kat kuman ti makikuyog iti nagtaer abos. Oh, apa yan? Kasla agim imagine ka. Tumangtangad ka ma, dita bobi dati opisina. Nakaisem kan agtantanamitim ka. Saan mo ta? Kinitak laeng di nagtaray nga alutiit. Ay, imbang pa nga ron di alutiit, tadamang talyaw abalasa. Di mo ko na nga awan ng talyaw kan kabalasang. Ah, oray, adamang talyaw kanyak. Awanan na ita, tadamot na nasawak. Anya kumangay no addamang talyaw kan ka. Talyaw laeng mo. Kumaa no ibagada nga inayon mo idang asawaan. Ha? Sumraktan iti elevator, tamapantag dalos iti basement. O sige, mabayag mo't ngamin no bumabata babaan iti agdan. Kakaysuna saan aparit ti elevator. Si Mardang ti elevator iti umuna a floor. Ada umunad. Ang mga no agturong mat ijay basement apapananta. Nagtaer alalaki ti umunan. Nakadisente kan, nakakurbata pa'y sika. Tangiwat mo. Kababain no mangag na ka. Imisam ang nakakita kan ka. Sana suplado. Umisam kamat Siyak ni Jake, anya ka di tinagan nyo, napipintas asan yata. Nox! Sanyata ka no? Manmanok ang mga ganday taabalikas. Sanyata! Saan mo ka di akayat ti sanyata? Miss lang nga Ruden, nuday tati kayat yung ayawag ko kada kayo. Naglukatan ti elevator. Ay, rumor kami, tagdalos kami pa iti CR dito'y basement, sir. Rumwarak mo alangan nga agyanak dito unag ti elevator. Nagtaer ti kagiddan ta iti elevator. Saan ka di? Uray nagtaar. Ta saan ta apulos ang maikarikan kwa na. Madlaw abak nang kandi adal. Itsura na laangan. Nga madlaw na singpat. Imisam ba di nakita na ka? Mas daawak mat nga rod. Medyo imisa makmat. Nga mababain na kitay. Eh? Love at first sight samot daytan. Ay, ibagam ti agpayso. Tapno saan ko nga arapa-apon nga agpaarimak to. Sika talaga. Kalukwan ti among. Oh, sana kalukwan. Pudno laang ti bagbagak. Amumat kanya kon. Sa anak nga ipokrita. Saan ka di anasaya at ti resulta ti meeting nyo, sir? Kasla nakaununag mo ti pampanunutin nyo. Kwa. At dala nakita ka napintas abalasan, ijay nakaangayan ti meeting. May sakadimot nga owner iti korporasyon, sir. Saan? Diyan ka mo. No kunayo anak meeting. Sigurado anang nga tumot ti saad na iti pagtrabtrabakon na, sir. Saan ang meeting? At da ijay hotel ang nakaangayan ti meeting. Staff ka di ti hotel, sir. Diyan ka mo Basta, napintas sa babae. Simple ka na ma.
Uray awan makeup na. At daatiwan na anak ka makeup a babae. Uy, talaga nga rin na pintas no kasta, sir. Ngamnay, sabalin sa dayta na. Ha? Nangakuti saritaan nyo ken ni sir. Anya nga tatinagan ti babae a dinakamat na. Dahit atisan ko nga mo. Damagam kan ko na. Angam, apay akas masuron ka. Saan mo? Anya nga tati trabaho tinasao a babae. Saan ko man na masong batang dahit sa ludsud mo. Amang ano, pati ni sir kat di na payam mo. Apay anada kamat ni sir deje a babae. Panag ko na kat nakayawan ni sir kin ko na. Sigod kat sana kas jeti kinaseryoso na nung may papaniti babae. Saan ang mabalin nga ibang ina iti sabali a babae ti atensyon na. Addaak lang arudan dito'y. Apay adinak makita. Apay amay kulkulang ka dito'y boarding house ta. Saan mat Apay kuma ama ikulkulengak ako nam. Jay samat lalaki iti elevator ti pampanunutam. Anya ka di tayo timbaga na anagan na. Saan mat Jake, kano tinagan na? Uy, kunakon kat, iso ti pampanunutam. Ang sa bagay, uray siya kat pasaray malagip ko ti panagisem na. Nagtaar si ka. Adda kano VIP meeting da, ijay nga aldaw. Iso nga imbagada, ang mapantaag dalos ija CRT basement. Aggat-gatang kakaday ti chika o basan. Ada bunga di chika o di arubayan ti balay. Ngam, jak makapuros. Amin ang klase ti protas, kat gatangag, amalakay. Mapan kuntong matilako ijay syudad. No, ada ko maumay mang puros. Ipapuros mo ta agatangam. Awan mat ngamin nililibet a para puros. Nalaing nga umuli da ijay. Narwam ngamin nga umuli. Manipod ubing da. Iso ti para uli yo idi. Wan nga raw. Awan ngamin lisyan na trabaho. Nagagait nga ubay. Ala, ta umay kamin to ijay, amalakay. At danto kadwak a para uli. Imbag ta naira na nakita ka dito ruwar ti pagtrabahuam, balasang ko. Saan akon nga umunagpay nga agdamag. Anya ka diti gagarayo, nana. Kinidaw ngamin ni apong mo, nga itit ko kano da ito'y chiko kan ka. Inla ko na ngamin kanyak, ti bunga na. Panawon gayam ti chiko ita. Nasamit da iti at chiko iji arubayan mi, nana. Wan, balasang ko. Tasyakmat nga ro tinanggatang iti bunga ti chiko ni apong mo. Sige, alaang mo, tamapanak matan. Agyaman ak unay iti panangidanon nyo iti bunga ti chiko, nana. Awan anyaman na, balasang ko. Kagap-gapom lang iti opisina ng rumwar ka manan. At the appointment ko ita, mama. Agkita kami iti may sa hotel. Ang mga nuijayak ton hotel ang maturong iti rabi eh. Iyunay-unay ko kan ka. Asaan pa'y amabalin ang makisinarak ka iti babae. Makaistorbo iti biyag mo dayta. Ay na, mama. Sa anak mo nga ubing. Uray pa'y, ang mga numakatumpong ka iti babae amang bankrupt iti negosyo. Nang runa no rupat kwarta day jaya babae. Saan a babae ti kasinarak ko, mama? May sa negosyante. Nasaya at matno kasta. Ngam, masapul atong palom amin apagayatak, Jay. Iti da ito nga edad ko. Kaya't pailang ni mama at ang lang ti desisyon ko. Tilaan kayat na ti masursurot. Adaan ka mo iti husto nga edad, sir? Awan pulos ti bukod ko apangedang. Ibaga na nga ikatan na amin akarbangak iti negosyo. Amin na credit card ko. Ipa-freeze na. Awan pulos mabati kanyak. Ay, dahil tati narigat, sir. Agmay-may sa kamot nga anak. Apay nga stricto na kakit din.
Jakman amo. Kasla ak robot. At ikayat dalaeng ti matungtungpal. Miss, mabalinta ka diti agsarita? Ha? Saan pa'y analpas ti Jutek, sir? Agungot ti boss ko. Ha? Mabalin ka di mat dayta? Nabayag kami na parokyano daytoy a hotel. Kanayon ming aramatan ti function hall. Di nak mabalin na paayon ti boss mo, itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Insurat para radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, marigrigat ti adda pa nagbiag da Lilibet. Isu asimrag akro iti may sa hotel kan restaurant ijay syudad. Akadwa na ti gayem na ani Zenny. Iti sabali a bangir, baknang da Jake. Ngem matapobre, kan naturay launay ti inana. Idi nakita ni Jake ni Lilibet, iti hotel a pagpapayan ni Lilibet. Adda na isang sangayan, anarik na ni Jake. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas ang napuluhan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Nabayag kami na parokyano daytoy hotel. Kanayon mi nga aramatan ti function hall. Di nak mabali na paayon ti boss mo itikid daw ko. Kidaw mo? Anya ka di tigagaram kanyak. Di na kumasingaan, sir. Nababaak unay, tapno ikam iti oras mo. Kayat ka lang matama kasarita. No kayat mo, agtrabaho ka iti iman manihar ko akumpanya. Ha? Adan trabaho, sir. Anya ka di tinalpas mo, taibirokan ka iti nangat-ngato at trabaho iti kumpanyami. Kumpanyayo, sir? Saan na ka may kari iti kumpanyayo? Taawan tinalpas ko. Marigrigat kami lang amin. No awan nalpas mo, apay nga rod, nga damat trabahom dito'y hotel. Nasaya at da ditoy. Tauray awan nalpas ko. Pinag-training dak nga imo na, sir. Sige, tadapay papanak, sir. Nag-check-in mat dito ay dyan nataar nga agnagan iti Jake. Imbaga na, nga ipakadanak ka ni boss. Tagsarita kami kano. Ang sa anak ngay manugod. Loka, agpraktikal ka mat ali, Libeth. Lisyam kit din, tinasaya at kumaagasat mo. Saan mat nga rod asigurado? No seryosuan nak. Amangan nulokwan naklaang. Kasta ka ta? Ngam na da pa nagayat mo kan kwa na. Nakisarita ka laang kuma. Nabain nanak, ididinamag na no anya tinalpas ko. Taibirukan na kano iti trabaho iti kumpanyada. Nabainan? Apay, linais na kakadi? Uno adda iti tono na, timang lais kan ka? Saan makit di? Ada lang amin amak ko. Good morning, miss. Ag-check out akon ito hotel. Ngam jak pa'y amo tinagan mo. Mabalin ka di ama amo tinagan mo? Lilibeth tinagan ko, sir. Apay ka di akayat mo, amaamuan. Sino ako maapagtaktakam iti oras mo? Uray sino ka man. Napatag ka kanyak.
Saan nagapu iti adal? Kwarta, uno ka sasadi ti biyag. Ha? Pudno ka di day ta ibagbagang, sir? Sa anak nga gululbod, Lilibet. Pudno ti ibagbagag. Mabalin ka di nga ipakada kayo iti gayam mo. Tayin tayo biit agpasyar. Kaya't yung asawan? Kadwata ni Zenny, sir? Una, masigurado ka saan ka nga umanugot no duwa talaeng. Ibagakpay ka ni Zenny, no kayat na, sir? O sige, agpanunot kayo adwa, tagsubli akin ton malam. At dapay aramidak iji opisina. Ken kasaok pa'y tibusyo. Anya di ko na, isurot nak iti pa nagpasyaryo ka ni Sir Jake? Iso tinang ibaga nga awisan ka. Ngamin, Jack kumakayat ti agpasyar akadwak ni Sir Jake. Anya ko matidakas na, kat pasyar laeng mat. Wen, kunamkit din ata mayat kan. Adak ba't a ron? No adda mading aramidan na ka, mabalin ko apang uran. Igaraw mo lata ti style mo ijay away, Zenny. Layatam iti pang ortimang loko kan ka. Ay, saan nga agbalin kanyak ti loko a tao? Numang loko da, pang-or ti katukad na. Iso aginuyugoy nak anagadal ta idi iti arnis. Idi adda nang isuro, ije lugar tayo. At da pa nakita amalan. Kat sikat ti agbati dito opisina. Uy, itaman pa, sir. Ha? Sabalin sa tibayin laba ko na ada. Si Kamet, tangiwat mo. Awan mo't ni mamam dito yung makangag ko ma. Makamukan na. Sikan ti mabati dito opisina. Sige, sir. Good luck. Sapay ko mata, naragsak kayo ti dayta ako na malilibet. Sapay ko ma. Ang mga numadidye kadwa na ti makipasyar. Kat sigurado, di namat kayat ngagpasyar. Tamasapol na paigayam ti chaperon. Asino ni Lilibet? Kanapay nga imbagam amasapol na ti chaperon? At dabalasang anam-amo ni Sir Jake, agnaga ni ti Lilibet. Inawis na ngagpasyar na, ngam, masapol na kano ti chaperon. Lilibet? Asino day di a babae? Anya ti trabaho na? Awan pa imbaga ni Sir, nanya ti trabaho na. Tidakas no maamuan ni madam. Sigurado akong trahan namanan. Maamuan na ko ma. Tapno paritan na amakisinarak iti dayjay a Lilibet. Oh, anda ka di ibagbagam? Ah? Ay, kwa? Awan? Adala na lagip ko. Nakitam ka di, ti apo kok, basang. Wan, ama. Naira na ang nakitak ijerwar ti hotel nga imbagayo a pagtrabahuan na. Imbagman ta nakitam nga raw. Maragsakan mo't, ama. Agyamyaman, kan agan-anad kayo kanwa kanayon. Saan kayo unay kanungag bambanog? Kasta ka na yun, ti bagbaga jay apok. Agpaiso mo't ngamin, ama. Ang mga numalabos yu ti agbanog, kat makapadakas kada kayo. Saan mat, basang? At adang agsakitak, no maikan ti bagbagay, no saanak nga gungunay. Basta saan nyo alabsan ti agtrabaho, ama. Asino ka di daytoy? Anya ti masapul mo? Adala ipadamag ko, madam. Importante unay daytoy. Masampol ang maamuan nyo. Ibaga mo no anya day tatadyak kayat ti mataktak. Awan kita ni Sir Jake dito opisina. Inawis ngamin day di alilibet. Sino day ta Lilibet? Ken napananda. Lilibet na ang matinangag ko anagan na. Kanjak amo ti kinatao na, madam. Sino ka? Empleyado ka kadi iti kumpanya. Wan, madam. Kaya't ko lang nga idanon kada kayo ti mapaspasamak kini Sir Jake. Nangag ko ti panangawis ti may sa babae kan kwa na, madam. Naimbag ta imbagam, si ka nga empleyado. Sige, bye.
Nalipatam samatan nga adatang tangdanak a detective ko, Jake. Saan ko nalipatan, mama? Apay ka diti detective yo, mama. Amo ka pimanaw kay ti opisina, kat nakisinarak kay ti agnagan iti Lilibeth. Mama? Awan ti dakas nga inaramid mi kadagiti babae a kakadwak, mama. At dala nagsasaritaan mi. Saan ko adamdamagan no anya tinaramid yo? Ngamjak kaya ti papanaw mo iti opisina. Napirmaak dagiti rumbang apirmaak, mama. Nabiitak lang, mat. Saan ka di nga imbagakon kan ka? Ama iparit pa iti babae iti biyag mo, tamadadaol ti negosyo. Kaya't mo'd samot nga i-freeze ko amin na kwarta iti credit card mo, Jake. Sir, apay akas taon na tiliday mo. Namuan ni mama, apimmanawak iti kalman. Kanada babae a kakadwak. Anya? Agor ka man? Kakadwa ko naman, sir. Saan ka di amay sa babae lang, ti kadwam? Hindi na kayat, numay sana. Iso nga inawis na tigayim na. Siguro istamat nga ron dahi ta babae, sir. Itala ang anak karik na ak iti kastoy, iti may sa abalasang. Kung naman pasipsiputan ni madam. Kasanon nga eh. Dahi tangarog ti parikot ko. Kasanon, noawan pulos kwarta kan trabaho. No kastamat lang. Itapay lang, agidulin ka ni ti kwarta, iti bukod mo a bank account, sir. Mama, kidawak ko ma, asweldoan na kas may isang empleyado. Anya ti kayat mo asawan? Saan ka di ako kwata ti negosyo? Tapno adamat makuna akabukbukudak, mama. Tapno mapadasak mat, no kasano ti biyag ti ordinaryong empleyado. Ay sige, tapno di mo mat ko na. Ibagak nga ro ti accountant nga inayon na ka iti payroll dagiti empleyado. Agyaman naklaunay, mama. Adamat ten makuna abukod ko a savings. Into nagsweldo dagiti empleyado, agsweldo ka maten. Ewan, mama. Nasayaan man. Tapno di na kanayon nga ibaga nga i-freeze na ti credit card ko. Uray di nakikan iti kwarta. No lakit di adabukod ko a bank account. Adda ka di itantanamitim mo. Ha? Ay, awan, mama. Agyaman na ka. Tapinat ganyo tikid daw ko. Nadamag ko ana inayon tinagan mo para iti na i-payroll, sir. Kinidaw ko kan ni mama. Tapno adda ikabil ko itibukod ko a bank account. Di na mamalin nga ibabawi. Tabukod ko matasweldo. Pudno ray ta, sir. Na mabalin pa ikidyak at mangibangon ka itibukod mo a negosyo. Talagang aramidak dayta. No makaurno nga kiti pagpuunag. Talaga amang ibangon ka. Mayat dayta, sir. Uray ibaga ni madam nga i-freeze na ti kwartayo. Awan pagdanagam. Tadakat nga rod bukod mo a kwarta kan negosyo. Mapan ka kadimanan ni Jason at basang. No makita man ti apo ko kat pakumustaam. Wan, ama. Igagarak ti magna iti asidag ti trabaho na. Barang mayra na arumwar. Idanon ko ti pakumustayo. Agyamanak basang. Di mo't umayag bakasyonan. Madanon to dayta, ama. Nabiit da pay mat ngami na nagtrabaho. May kawaak nga may iti kawan ti apo kaok. Talaga akasta, ama. Marwam kayon tumo laeng. Wan matkit di ah. Si kalangan ti paraidanaw ni ti kayat ko ngay bagakin kwa na balasang kaw. Imbag ta nagkita ta di tiruar ti trabahom, Lilibet. Mailiw ni apong mo kan ka. Kumusta ka kano? Nasayatak matlata ditoy, nana. Mabalin ka di nga ipauit ko ti ginatang ko a groceries. Tapakidanon nyo ka ni apong punso, nana? Balasang ko. Ay, kaasimot ni apong mo. Taagmaymay sa idyo balayo. Kapilitan ngamin a pinanawak, gapo iti trabaho, nana. Ad-adda nga agrigat kami, no sa anak nga agtrabaho.
Maawatan ka, balasang ko. Maragsakan laki din ni apong mo no idanon ko dagiti ipawit mo. At dapay tinapay dita nga ikapena, nana. Mala, bayang balasang ko, taidanon ko kankwana. Kanayon kayo matan arumwar ka ni Sir Jake. Sinong batam ka din? Zenny, sa anak nga ta nga agbidot ang makirelasyon kankwana? Sinurot mo laang mo, ipit-pitik day tapuso. Nagasat ka man, nataar kan bak ng tinatumpungam. Oray no marigrigat ni Jake. Ayat aklat na. Awan makalapad iti panagayat ko kankwana. Nax! Talaga akas tati sautin na in love. Kano ak nga tamo ta makasarak itikas ka ni Sir Jake? Zenny, iti anyaman nga oras, dumtang ti kunada apana ni Cupido di tapusom. Aguray kalaang. Sapay kumatakas ka ni Sir Jake. Ngamno sana kas kankwana, uray saanan. Nalabas mat daytan. Saan mat amabalin ang magudwa ni Jake? Agmay-may salaang ni Jake. Saan ka kumangagsangit? Pagbabawiyam ka di, tinapasamak ka data. Di nak ka di ay ayatan. Ay ayatan ka. Ngam kasanon mo agbunga tinaramit ta. Agbunga ko nam. Sungbatak, no anyaman ti bunga dayto nga inaramit ta. Agliday lakit din ni Apong Punso. Numamuan na day ti anapasamak. Imbagam nga ipawpaw itam ni apong mo iti kwarta. Ikan ka iti ipawit mo kankwana. Kasagot ko matla kankwana. Saan mo pagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko kani apong mo. Hanggang kasanon, numaamuan na tinaramit na. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540, kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, binili ni Madam Pasita ni Jake, asan ang makisinarak iti babae. Ngam iti agangay, sinong bata ni Lilibet ni Jake, kat nailawan dagitoy. Papagayam, denggan tituloy ta serya tayo itaalawas na napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti masakbayan. Saan mo apagrabangan nga ikan ni Apong ko? Paayam ka diti sagot nga itad ko ka ni apong mo. Ngam kasano numamuan na tinaramid ta. Masigurado nga agliday. Anya ti aramidag. Mariribo ka na. Kat dagiti dadakkel mo. Umanugot da ka dimat. Dayta ti parikot. Iparit ni mama ama kirelasyon pa'y. Kasano ag narudita. Kasano no agbunga tinaramid ta. Saan kang agsangit kunak manen? Masairak, no makita kang agsangsangit. Kasano nga ruditan.
Anya ti aramiden ta. Tapno saan pa amaamuan ni Mama ti amin. Ilimod ta pa'y lahat. Anya, ngamsaan ka matan nga ubing, tapno paritan na. Kanayon kamot na maladaw nga agawid ito'y mansyon. Ada ka dirumbang amaamuak, Jake. Anya ti kayat mo amaamuhan, Mama. Nag-overtime ak ngamin, Mama. Ado ti papeles amasapul kita sakbay nga agawid ak. At dapat hindi panawan. Di akon makaawid. Maturog ak langan iti hotel. Apakaangayan ti meeting ko iti asino man a kliyente. Siguradom laang nga pudno ti bagbagam. Pagbabawyam no agaramid ka iti Jack kayat. Awan ti araramidak ama di Mama. Ikagumaak mo't aparang ayon ti negosyo. Akas makita yumat. Ngimato ti kita ti kumpanya. Nasaya at no kasta. Masapul nga agtultuloy ti iduduras ti negosyo. Kat saan kumaasi katigapuanan na tapno mabankrupt. Un, Mama. Kwarta laang tinapatag kadakwada. Kasanon ti relasyon may kanilelebet. Ay ayatak unay ni Lelebet. Uy, sa bahalin samot ng timapaspasama, sir. Anya ti kayat mo asawan. Ura ewan meeting mo, kanayon ka check-in iti hotel. Tangiwat mo. Ang mga nuad na trader dito'y. Amo matang tilislisyak. Ang adan ka mo dun iti husto nga edad, sir. Adamat karbangam. Awan apolos ti karbangak. Ti kayat ni Mama. Kat adu akwarta ti sumrak iti account na. Maladingitan ak parakin ka, sir. Kasla ka balod iti bukod yo apagtaangan. Ikagumaak away-away antibagik. Iti pagtaangan mi. Kat nililibet ti rombang akadwak iti bangunak apagtaangan. Nangagko ti saritaan nyo kin ni Sir Jake. Agtultuloy ka di ti panagsinsin narakda iti agnagan iti Lilibet. Nalabit. Adamat karbangan ni sir nga agragsak. Sa dino nga ta ti pagsinsin narakan da. Diya ka mo, ha? Iti hotel sa kanong agtrab-trabaho ti agnagan iti Lilibet. Hotel ti pagtrab-trabakwan ti agnagan iti Lilibet. Anya a hotel. Ti kabarbaro kano a hotel diti syudad. Mapanak tuman iti nasao a hotel. Taagdamagak iti may papan iti dayjay a Lilibet. Apa yun? Agtantanamitim ka matan, Davy. Ada impaw itmanen ti apo, ama. Nakasobre. No jak agkamali, kwarta. Nagpuskol matag no kwarta na ita. Saan siguro a kwarta amin na ita, basag. Kunana ngamin, ngayon sagot ka no ti gayem na kan ka, ama. Asino na ita agayem na, ta sagutan nakpay iti kwarta. Dayta, ti saan ko nga mo, ama. Damagan yun tukan kwa na, no agbakasyon dito lugar tayo. Kaano nga tamat nagbakasyon? Awan ka na iti nadakdakamat na. Ay, awan mo't, ama. Ag-check-in kayo kadi dito'y hotel, ma'am? Adaman damagan. Ada ka di empleyado dito nga agnagan iti Lilibet. Ha? Apay adam damagam tigayam ko. Kayat mo nga rod asawan adagnagan iti Lilibet dito'y. Apay ka di adam damagam. Tikaduak akru dito'y hotel, ma'am. Agdan samit kun kunang dito a babae. Di na pala sumbatan ti saludsod ko. Panawak man langan. Agdamagak iti sa bali. Na, timanaw. Hey, apay nga tadamdamagan na nililibet. Adaman babae itay nga agdamdamag, no adda ka no agnagan iti lilibet, kano anya ti trabaho na. Sino? Kan apay? Dinamag ko nga rod no apay, kit madlaw amasurun, pinanawan nakitin.
Suplada, babae. Apay nga tangag damdamag iti maipapan kanyak. Idi saan ko asong batan, ad na adimakkel, ti dadakkel ang matana. Pinanawan nak, adumayamudom. Apay nga ta. Adda ka din nakakit kita amkan kuana? Itay laang mat ang nakita. Iladawan mo man ti tsura na? Ado ti dadakkel a kamuro na. Dadakkel ti matana, ken ababa ti buok na. Jake, imbag ta nakaumay ka dito dagos mi ka ni Zenny. Apay akas laburido ka. Adda ka di parikot mo. Adda na pan ijay hotel. Nagdamag ka no, maipapan kanyak. Kanuan niya ka no ti trabaho. Anya. Masapul nga aganat ka. Amangan no tay detektive ni Mama Dayjay. Detective? Sa anak mo't ama nagdakdakas. Tapno patiktikan nak. Wano pasurot nak iti detective. Anya ka diti itsura ti imay nagdamag ako nam. Kuna ni Zany, adadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel ti matana. Ababa ka no ti buok na. Babae ka di, wano lalaki. Babae. Ada ka di pagdaksan ti umay ti babae ang nagdamag iti may papan ka ni Lilibeth? Saan ko masigurado? Nga masapul nga aganad ni Lilibet. Anya ko mati ang nadanasan. Ada ka di managdakdaga sa rumbang alisyan na? Imbag jay sigurado. Ay, hijak maawatan ti mapaspasamak, sir. Awan mo ti madingar aramidon ni Lilibeth. Atap ko lang matkit di. Sa anak pa sigurado. Anya day tanga atap yu, sir. Sa anak ang mabalin nga agibaga. No sa anak pa'y asigurado. Pangasim, dumngag ka kumait ibagak. Anya ka diti ibagam. Seryoso ka mat. Pangasim, tanong mabalin, kat idulin mo ti itad ko kan kaakwarta. Apay ka diti kwarta, Jake. Apay nga ipaigam mo kanyak. Sa anak asigurado. Ngam no adda o may mangipangtakan ka dito eh. May mayat nga ramatam ti kwarta. Kat ingkapay basit aglaman. Anya ti basol ko. Apay nga aglamangag. Awan basol mo. Ngam amangan remedyo da ti panagin na dayota. Awan makalapod iti ayan-ayat na. Saan ka di, Jake? Ngam no iso ti makagapo. Tapno dang randa ka. Agkita tanto iti masakpayan. Saan pa'y nga ita? Sapay agdadagsanak, Jake. Masiguradok ang nagbunga ti naramid ta. Agan-anat ka. Saan ka sumurot iti asino man ang mangawis kan ka? Numabalin. Bantayan ka kuma. Ngam kasanon ti kumpanya. Ad-adda maisagmak ka. Gapo kanyak. Adda kanunapan iji hotel apag trabtarbakon ni Lilibet. Nagdamdamag maipapan kan kuana. O sino? Kan apay? Anya ti masapol da ka ni Lilibeth? Ti pagsidda awak. Babae ka no. Dadakkel ti kamuro na. Kan dadakkel dagiti matana. Ababa ti buok na. Di mo ko na ni Davy. Kasta ni Davy, no iladawan, babantit sura na. Ang apay nga tangin naramid na rita. Mas daawak nga rod. Tinulagan nga ta ni mama. Iso, matlagaya matumanamitim, idagdamdamag may papaniti agnagan ni Lilibeth. Kasla dasuron na ka ni Lilibeth. At dalakit di koneksyon ni Davy kan ni mama. Anya ita ti aramidam. Papanamon. Kan sayang ti trabahom. Sapay masiguradok nga agdadagsanak. Anya? Agdadagsan kan? Ay,
Di kan tumot nga minagananad. Saan ko apagbabawyan ti panagayat ko ka ni Jake? Nga, kinunahan na adelikado akano dito eh. Apay nga ta. Ada nga ta makaiturad amang dangran ken ka? Kat awan mo tinaramid mo amadi? Panagkunak. Ti pan nakirelasyon ko kan kuana ti makagapo. Kasta nga ta. Pakabasulam ka di no agayat ka ni Jake? Saan anaing kalintagan day ta? Wan, Zenny. Awan to ti makalapad iti panagayat ko ka ni Jake. Kasta nga tamot ni Jake ken ka? Masiguradok day ta. Kasta ti mariknak kan kuana. Hello, madam. Hello. Sino na ito eh? Ti empleyado ni Sir Jake. At damanin ipadamag ko kada kayo, madam. Amo ko no sa dino ti ayan ti babae nga agnagan iti lilibet amang gargari kini Sir Jake. Ayan day ta babae. Pagbabaw yan na ti panang sulisog na iti anak ko. Rupat kwarta day ta babae. Anya ka di ti aramidan niyo, madam? Apay damagam. Anya ko matibibiyang mo si ka nga empleyado. Damagam kit din no anya ti aramidag. Bye. Binabaanak manen iti telepono ti laad abaket. Di pa'y nagyaman mat. Sinalbag. Hello. Kaya't ko aduktalom amin ti may papan iti babae nga agnagan iti Lilibeth. Empleyado ka no iti kabarbaro a hotel dito syudad. One, kaya't ko aduktalom ti family background na. Itamot lang. Kaya't ko amaamuan iti kasapaan na gundaway. Naawatam. Sige, i-transfer kong tulangan iti account mo ti umuna bayad. Bye. Madamati dalus ko itay. Idinapan ti may sa alalaki anak damag ka ni boss. Kaslam amumot ni boss. Anya tinangag mo adinamag na. Kasla tinagan mo tinangag ko. Sana ka sigurado. Kasla biodata ni Lilibeth? Kasla ko na. Apay ka no ti biodata. Mas daawak nga rod. Pimanawak adagos, ajak nagpadlaw. Madinsamot dayto yan Numaalak ti sweldok iti daytoy katapusan. Pumanawak kun ditoy. Papanamon. Ay, narigat ti agbirok iti trabaho. Aghawid ka di? Asino dagiti dua lalaki anapan ni Jibalayo, ama? Saan ko adinamag tinaganda? Dinamag dalaeng tinagan ng itinaganak ni Lilibet. Imbagak nga ulilan, ket siyak lang nga apong natikad kadwana. Asino nga tadagijay? Tadamagan da tinaganak ni Lilibet. Jak manamaw. Dinamag kaw, ngam kunadabot, akayat da kanula nga maamuan. Ada ka di daduma dinamag da, ama? Nadila ang Mike, kan dinamag dagayam, no ada kabsat ni Lilibet. Imbagak ang awan. Karkar naman da ita. Anya ti masapul dagiji alalaki, tapay akayat da maamuan dagita. Hello. Anya ti resulta ti inaramid yo. Anya. Ulila, dayjay ang Lilibet, kat awan kabsat na. Ponso, tinagan ti apong na. Anya. Isumat lagay ang makayat na aban ni Ethan ti anak ko. Awanan bain. Nag-post call ti rupa na amang gargare iti anak ko. Makitam ka di ti bakat asumungan. Kasla makapungtot. Good morning, ma'am. Anya ka diti maipaaymi kada kayo? Si kansamo ti agnagan iti Lilibeth. Kasta ngamin ti rupa ti ladawa may ti biodata.
Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang baniit iti anak ko. Awanan ka iti bain. Mamirmiraot ka at talaga. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TNPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, nadlaw ni Madam Pasita, ti masansan apan nakaladaw ni Jake nga agawid. Nagrason mat ni Jake. Nadlaw mat ni Edwin, nga maawatan na ni Jake. Idinangagmanan ni Debbie, tinagsaritaan da Jake kan Edwin. Indanon namanen, ken ni Madam Pasita. Impamuspusan nga ron ni Madam Pasita, tapno maamuan na ti kasasaad ti pamilya ni Lilibet. Kat idinaamuan na ti kasasaad ni Lilibet. Napanday to'y iti hotel, apagpapaayan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay ka di, madam. Anya ti masapulyo. Siyak ni Pasita Montes. Ti inati ginargarim a lalaki. Ha! Kunam siguro nga agbaligi ka amang bani iti anak ko. Awanan kay tibain. Mamirmiraot ka talaga. Madam, saan ko aginargarin ni Jake? Diyak kaya tamangag ti kinaulbud mo si ka mamirmiraot. Kaya't ko nga'y tabotag. Pumanaw ka dito ya syudad. Nga, madam, dito iti ayan ti trabaho. Awan bibiyang ko no ayan ti trabaho. Pumanaw ka, no di mo kayat nga na mapasamak ka, kanti apong mo nga agnagan iti ponso. Saan niyo kumamot nga iraman ni apong ko? Takaasi, madam. Sikati magnaasi iti apong mo apadam ama mirmiraot. Pumanaw ka, kat saan amaan ano. Ken, saan mo nga awagan wenno i-text ni Jake? Tanakasing ti cellphone na iti cellphone dagiti detectives. Sige, madam. Pumanawag. Ngam saan niyo adangran ni apong ko? Agawid ka ka DJ lugar tayo. Wen, Zenny, di mo kadi kayat ti sumurot kanyak. Mapanak ijay kabisera. Ada siguro masarakak ijay at trabaho. Dituyak ko man. Ngam kaasi kamat. Sapay agdadagsin ka. Aramatak laangan ti inted kanyak ni Jake a kwarta. Pangrugyak iti basit a negosyo. Isa ganaak ti masakbayan to ti anak ko. Anya a klase ti negosyo tinapanunot mo. Mapanak ijay kabisera. No anya ti makitak amayat ijay. Ison ti padasak. Uray basit laang apagkwartaan. Sumurotakkan ka. Bareng ada na saya at agasat iti papananta. Malidayanak unay. Kaano kami kadi amaadaan ka ni Jake iti waya-waya. Good morning, sir. Apay anapan ka iti hotel ang nagdamdamag, maipapan ka ni Lilibet. Ha? Ni, anya ka diti sasawon niyo, sir. Sa anak mat anap-napan iti hotel. Saan kang agpakpakita kanyak? Saan kun amawagan ni Lilibet? Gapukan ka. Agpaiso timbagak, sir. Awan pa ka inaigak iti kunkunayo. Ulbud,
Adda makapanagnak nga imawag ka ni mama. Napan ka pa di hotel. Kuha, sir. Saan na siya? Pumanaw ka ni tisangok. Di ka kayat ang makita. Ingkan iti trabahom. Apay kasta tiro pa mamasabat ko. Kasla ka nakaangot iti nakabangbangsit no nakapangan iti nagalsam. Anya na bangsit kas kada na alsam asasawam? Aglisi ka tamagnak! Naglawa ti dala na pagnaan. Sa anak mo't ama kasali. Dinak man kasasao? Anya ka di tinapasamakin ka tagpupudot ka. Dinak kasasao kunak! Yak kayat ti makangag iti anyaman asao! Nay, anyat mapaspasamakin ka itan. Mapanak man langan iti lamisan ko? Che! Anya nga tatinaknakan na tagpupudot. Mayat day ti nasarakan ta pagkasiraan ta di ti kabisera. Asidag ti pagadalan ti elementarya ken high school. Wen, Zenny. Mayat ti agluto iti pang recess dagiti ubing. Adang agpay space di ta arubayan ti balay a pagkasiraan ta. Mayat day to yan ang negosyo ta ditoy. Nang runa, numadlawan ti tiyan ko. Sumagmamanulangin abulan ket madlawan ti tiyan mo. Wen nga rod, Zenny. Sayang. Tadi na makita ti amana. Iti daytoy nga ayan ken trabaho ta. Agkita kayo pa nga ta ken ni Jake? Diyak ka mo. Ti masakbayan to ti makaibaga. No agkita kami pa yun no sa anan. Anyat ko nam, sir. Awanan ni Lilibet iti pagtrab-trabahuan na kan iti dagusda. Wan nga rod. Amuklatan. Anapan binalagan ni mama. Sa dino nga tan ti pakakita akan kwa na. Ikararag mo nga kita kayo pa iti masakbayan, sir. Nalidayak ita. Tawanan ti babae apuon ti ragsak ko. Maladingitan ak unay paraken ka, sir. Narigat na ita sasaadam. Kay kayat ko pa'y anaipas ngayak iti marigrigat a pamilya. Basta adda wayawayak. Ay, narigat ti agbiag amarigrigat, sir. Ngam saan akas la robot. Ano anya lang ti kayat ti akin kukwa. Kat iso ti masurot. Ti cellphone ni Jake. Ala, kat saan kun nga isubli. Iti kasta, sukatanan. Kat maikat dagiti mabalin na pangkontakan iti dayjay a mamirmiraot. Ala, kat pumanaw akon. Ingkabil ko lang ti cellphone ko itay ditoy. Ngam apay ng awanan. Ni mamala ang ti adda itay ditoy. Mama, nakita yung kaditi cellphone ko iti lamisaan. Ne, awan mo tinakitak. Gumatang ka na iti sabali. Ngam kasanun dagiti nakafunbok ang contacts ko. Saan na parikot dayta? Mangibaon ka iti mensahero ang mga iti contact number dagiti kliyente. Adda ka di manan parikot, sir. Langam ti mariribo ka na. Ni mamalakid di tinangala iti cellphone ko. Amken na nga mga nuadda kontak ko kani Lilibet. Kasi kamot, sir. Nakaroon na ita mapaspasamakin ka. Impamaysak ti agtrabaho. Tanong makaunungak. Mangibangunak iti bukod ko ang negosyo. Dahil ti kasayaatan, sir. Nadabukod mo ang negosyo. Maramid mo ti kayat mo. Puno day ta ko nama. Saan ko apagamkan no ibaga ni mamang Efris na ti para kanyak. Uray ko kuanan ti kinabaknan na. Rumbang ko maanaragsak ka, taglaplapusanan kayo. Hanggang saan mag... Para kanyak. Saan akwarta laang ti pagragsakan ti tao. Ti waya-waya nga agayat. Ti tarigagayak. Anya ka di ti resulta ti ultrasound. Babae ka di, wala lalaki. Lalaki. Iso siguro ang napigsa. No kas diyang agkuti. No kasta, nalaing ako mugtar. Nalabit.
Mariknak ngamin anapigsan no agkuti. Nakalagi pa ka pumasyari dyan lugar tayo. Mapanta ko ma. Nga masapul pa'y matamag nata ijay syudad. Impang tati ina ni Jake. Ano makita dak ija syudad? Kat adada ka sa mapasama kada kami kani apong ko. Iso asaan ka pa'y ngagpakita ijay. Nang runa no makita da ka amasikog. Kagura lakit din ni bakit pasita. Uwen, Zenny. Salak ni bak ti anak ko. Saan ko nga ipalubos? Nga adda aramidan ni bakit pasita iti anak ko. Nadamag kumad, nga awan kanon da Zenny kan lilibet iti hotel, ama. Ayat kayat mo asawa ni ti awandan. Di damat nagawid dito napanandangay. Imbaga, tinangipadamag kanyak, adida kanumot imbaga no sa dino ti papananda. Apay apimadaw ti apo ka ok, adi na imbaga no papananda. Apay nga ta. Dayta ti saan tayo nga amaw, ama. Saan kayo amadanagan? Taibaganan to umala siguro, ti ayan na. Kasano nga yajak agdanag. Mabalin ayamat ti kasta. Masiguradok anatalgad da iti kadwana, ama. Madamag kuman, Debbie. Apay anapan ka nagdamdamag iti hotel iti may papan ka ni Lilibet. Napnapanak ayamat. Apay ko mga aramidak day tangay. Saan kan ngaglibak? Nalpasan ng imbagada no asino tinapan nagdamag iti hotel. Asino tinangibaga? Imbagan di nagdamagam ka ni Sir Jake. Kasuron na ka, ta sip-sip ka kano. Ditakan? Isumit lagayam adinak kasasaon ni Sir Jake. Daytoy ka tinaalak iti naramid ko. Mayakmat daytoy negosyo ta. Agluto iti nagduduma apang merienda. Adumat ti umay gumhatang nga eskwela. Mayat ngagpay so daytoy na panunot mo. Abak na pa'y ti sweldo tayo dya hotel. Uwen nababa at trabaho kuna ti dadduma. Ngam di daam mo, amayat gaya mapagkwartaan. Wan nga ron. Diyak ninamnama amayat gayam ti kastoy. Zenny, nakunam nga agawid ka. Kaano ti papan mo? Inton bigat. Sanak ngagbayag ijay. Tapno saan nga agdanag ni Apong. Ibagamlatan kan kuana nga imakar ta dito kabisera. Kat aglaklako ta ditoy. Saan ko nga ibagbaga ti maipapankin ni bakit pasita. Kanti pa nagsikog mo. Uwen, tapno saan amasair tirik na ni Apong. Si Kamart Basang. Ayan nga nililibet nga apo ka. Ay, pinanawak ijay kabisera, apong. Imalis kami ijay. Taglaklako kami iti pang merienda kadag iti eskwela. Kasta ka day. Ay, mananaganak pa yan. Di na kayo makita ni Sonya ijay sigo na trabaho yaw. Kalaat nga minti iya akar mi, apong. Ay, adto'y tintad ni Lilibet para kada kayo. Agyaman ako na'y basang. Ang kailiw kaunti apo ka. Kaya't ko makita. Saan kayong agdanag, apong? Addan tuyo umay na ditoy. Anya pa ngay no di kasta. Tinapatag katawan da ka isa na pasamak kan kuana. Imbag na sabat ka dito'y dalan basang. Ada ka di ibagayo, ama. Imay itay ni Sene agayam ni Lilibet. Isugayam nga awan da ni jay trabaho da. Ta imalis da ang naglako jay kabisira. Kasta ka di, ama. Ay isumatlagayam nga awanda. Ay kat, may mayat siguro at inasarakan da trabaho ita. Bareng balasang ka. No maminsan, di negosyo kat tumama no agmalas. Agpayso day ta, ama. Siyak tupay. No daduma kat kalalaingan na ti maganan siyak. No daduma, malugi ak.
Dalaga akastansa ti negosyante basang. Saan mo ka di amadlaw? Amanipod awanan ti agnagan iti Lilibet kat kanayon ng analiday ni Sir Jake. Malipatan ng tumot lang ang day Alilibet. Mamirmiraot lang arudan. Awan pa'y adal na. Oray awan adal na, no ammo na ti mang respeto. Oray mo di adal, no bastos kan awanan mudo mo. Asino ti di adal nga awanan modo kan bastos? Iwaras mo na kita matam, tap na makitam. No saan nga umno ti aramid na tao, iso ti awanan mudo kan bastos. Anya ka di ti addakin ni Lilibet. Ta isakit mo lang unay, ha? Masyanak ka ni Sir Jake, gaputan naliday. Sana matagtagari. Kailiw na lakit ni Lilibet. Sinalbag tumot day Alilibet. Apay nga isulaang ti makita ni Sir Jake. Kayat mo ka rin, tayong tamot ag-happy-happy, sir? Pasensyakan, masapak nga agawid ita. At aramida ka balay. Gasta ka rin, sir. Kayat ko ngamin nga agragsak kamot. Inta ag-night spot. Awan isang ko kadagita. Iso pasensyakan. Madamag ko man, sir. Medyo nabayag adi kay nagkita ka ni Lilibet. Awan ka di pa'y damagyo ken kuana, sir? Dayta nga ron ti pagdidayak launay. Diyak pa'y amuno sa dino ti ayan na. Nagsakit unay ti tiyan ko, Zeni. Ang anakaksahan. Kaduan ka. Intan ni ospital. Apay akastoy. Nagsakit launay. Ha? Ay, talaga siguro ang kastabyaganak. Ay, inakpay mangalay ti tricycle. Sige. Kaslasaan kon sa matan ang malasatan daytoy. Nagsakit launay. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, tituloy te seryeta yu itaalawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, di masakbayan. Insurat para itradyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsakot ka na kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito yung estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Di napalabas, napan ni Madam Pasita iti pagtrab-trabahuan ni Lilibet kat pinagsasawan na daytoy. Binalaagan na nga ron ti balasang. Kat gapoy ti dayta, pimanaw da zenikan Lilibet iti pagtrab-trabahuan da. Napanda nga ron iti kabisera kat nagnegosyo da. Iti may sangal daw, nagsakit ti tiyan ni Lilibet. Papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu itaalawas na pauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Apay akastoy. Nagsakit launay. Talaga siguro ang kastabyaganak. Inak mga yabi ti tricycle. Sige nga, Rod. Kaslasaan kung sa mata na malasatan. Nagsakit launay. Ano sampay basit? Urayan nak dito yatay ng mga yabi ti tricycle. Diyos ko. Tarabayan na kuma. Ang ganakak nga awan ti amana. Kaasyanak. Diyos ko. Ay na, naglungpo ang lalaki ti anak mo. Umay da iyag dito, hinton madamdama. Agyaman ako na ikan ka. Kasanuak nga tano awan ka. Sana day tati panunutam.
Agpapigsa ka kit di. Tapno makaluto tamanan iti ilako ta. Masapul ang mga lata iti kadwata. Tani, adamot tan awawir ko. Aywan gayam. Saan ka na basta makaluto no agsangit ti anak mo? Ay, syakto tininang ti ubing ha? Wen mat talaga si katikang runaan aninang nanto. Oray saan mo nga ibaga. Masansan ka man na maladaw nga gawin, Jake. Ada ka di man ang paglulukwam. Makumikumak iti negosyo, mama. Di muras matan ti negosyo. Akas makita yo kadagiti sumrak a kwarta iti account yo. Sa bagay, di na magkulaang mata saan ka nga minakastay ti kalabas. Trabaho ti makagapo, mama. Adda nga min planok amang ibangon iti sabali a negosyo. Anya ko negosyo. Kompetensya ka di ti bukod ta negosyo. Sabali a negosyo, mama. Saan kayo madanagan? Saan kayo a kompetensyaan? Anya ka di panagan mo iti anak mo. Tinagan ti amana, ti ipanagan ko. Jake Montes Jr.? Wen, dayta ti ipanagan ko iti anak ko. Kasanuno mangag ni bakit pasita? Ubing paymat ti anak ko. Bakatan ni bakit pasita? Saan to siguron ang makakunail no mangag naman? Uray saan ang makakunail? Tadala ta ibaon na ang mga ramid itida ka sa plano na. Saan mo't siguro nga ipalubos ti apo ang mapasamak dayta? Dara namat amis mo ti agtartaray kadagi ti urat ti anak ko. Ada ka din nagatang maalote, apang ibangunam iti pasdag para iti negosyom, sir. Adda, ngam ije kabisera. Ije ti pangibangunak iti negosyo. Anya ka din ti plano manegosyo, sir. Mayat ti paabangan nga opisina, ken agduduma pay. Imbag dayjay, tasan na masapul ti adu nga empleyado asuswelduan. Mayat nga agpaisureta, sir. Binulan ka nga agawat iti renta dagiti agabang iti panakaopisina da. Kan mabalin pa ya pagtagilakwan iti agduduma. Kunak no pagadalan ti may patakterapasdak iti asidag. Saan mat kaya, mami? Dayta mo't ti agwarwaras adamag anak ko. Baknang sa kano ti akin ko kwa iti maipatpatakdar. Anya nga ta, mami? Simbaan nga ta, tanagdakkel? Basta ko na damot a pribado a pasdak. Kukwa tibak ng atao. Naglawang amin alote, mami. Agpadak ano ti kalawa na, itinagtakdaran ti pagadalan mi. Pagsayaatan na no adamanen pasdak iti asidag. Tapno adumanen ti gumatang iti lahako tayo. Una, mami. Ora inak mat agisursur nga aglako iti pang merienda. Imbaglakit din tanasingpet ti anak mo. Nangag ko ti sarita nyo nga ginaitay. Pagyamanak nga rod iti apo. Tasaan ko aparikot ti anak ko. Nasingpet kan natulnog. Iso akay kayat ni Apong Punso. No kumasaan nga agad-adal ti anak ko, kat kanayon ijaayan ni Apong Punso. Ay, apay nga minasaan akayat ni Apong Punso ti umay ditoy. Di na mapanawan ti balay kan solar. Maikawa ka no nga agyan ditoy. Makatitilang ka no ti kanayon nga ungor dagiti luhugan. Naruamda nga min iti naulimag a lugar. Awan ti ado alugan, iti lugar tayo. Wen nga rod. Saan na nakapagbayag ditoy? Idiin kuyog tayo nga imay pimasya. Malmalpas ka din ti proyektom, Jake. Un mama, sumagmamanulangan nga daw, malpasan. Barang adu ti mangrenta akas opisina da, pagtagilakwan, kanda dumapay. Adda nga rod sumagmamano anak ka reserve. Pagbalinanda ka no a klinika. Ne, umado nga rod ti klinika ijay no kaskasano. Un mama, iti baba, no basement. Ket panay pagtagilakwan iti agduduma. At danto pa'y jewelry shop, mama.
Mayat man tinapanunot mo, ta saan ang masapul ti ado nga empleyado. Nalaing ka talaga, iho. Mama, inaramid ko ti amin a kabalak. Ngamjak pa'y nakita no ayan ti ayatak a babae. Anya, di mo pa'y naikat iti panunot mo dayjay amamirmiraot. Sikapay lang ti makamu ditoy, tamapanak pa iji kabisera. Inakitaan dagiti abogado ang mga ramid kadagiti kontrata iti papaabangak a unit ti pasdak ko. On, sir. Swerte yaw. Ta adun ti mayat nga agabang iti unit yaw. Naragragsakak no masarakak ni Lilibet. Isu ti ragsak ko. Ngam ti anyaman a kinabaknang. No talaga da kayo tinaikari ti tunggal may sa. Awan papanan na no di agkita kayo matlaang, sir. Sapay la kuma. Itatanalpas ti pasdak ko. Isumot ti isarunok asapulan. Kasano ni madam, sir? Addakan kwa na nulaksiden nak. Addamat ang negosyo kapag sammakadak no bilang laeng. Basta, biro kak ni Lilibet. Mami, nagpintas lakit din ti pasdag. Kaano nga tama kastra kak matijay? Inton adun to ti tao, ijay. Mabalin mo ti mapanagla ko. Makastrek ka ako nam. Ha? Aywan, mami. Makastra kak matlaang. Babaan itila ko taamakan. Ngam saan pa'y nga iso ti panunutam anak ko. Umadani ti graduation mo iti grade 6. Isaganaam kit di. Aglakwak latan wawan klase, mami. Ti mapaglakwak, ket iso ti daddo mga aramatak nga aggraduar. Saan ati aglako ti panunutam kunakmat. Sikapay nga ta ti maikan iti kangatuan a pamadayaw akas idi. Ina, maragsakan ak unay, no ti inaanak ko ti kalaingan, iti pagadalan. Sapay ko ma. Manipod umuna at tukad, kat awan pa'y nakaabakan ko na. Uray awan makuna nga amana, tadwa tamat nga inana. Ay na, day tatidakkel ayamanakan ka, Zenny. Sika ti kadwak anang padakkel iti anak ko. Anak ta ko nama. Imbilang ko nga anak ni JR. Awan anak ko, ngam, may saak met ama ko na nga inana. Wanlatan, mare. Mare ti awag kon, ta inaanak mo kat nga rod ti anak ko. Ah? Ay, wan mare. Awan ka di pa'y nag-arapkin ka, Davy? Manging insulto ka kani. Apay ati agaram ti damdamagam. Dakas ka di tagdamag. Saan mo tadakas ti dinamag ko? Awan ka di pa'y nag-arapkin ka? Ta inulit na pa'y. Ha? Saan mo man adamagan day ta kanyak? Awan ka is kan na day ta adamdamagam. Saan nadakas kunak manan? Manot tawan mo na ya. Ni apong mo ting kadamagan numano ti tawon na. Sigurado nga ibaga na. 83 kunan adagos. Siguro, sika baliktadom ti imbaga kat isumot ti tawon mo. Ang balasang kapailan. No baliktadan ti 83. Katar ni sinalbag da ito nga Edwin. Ipabisto na pa'y matitawan ko. Madlaw ka din, abaa ka. Anya ka dit isagsaganaam, sir. Kasla ka na yun, aday tati basbasaam. Italang ang mapasama kanyak da ito eh. Ngam, apay akaslag nernerbiyosak maten. Anya ka dit ta, sir. Insaganak nga speech ko. Italang nga adda ng ibaga. Nga guest speaker ak iti maysa a pagadalan. Guest speaker? Graduation ka rin, sir? Huwag nga rod. Nakita kami iti maysa a kaadalak iti kolehyo. Taga ijay gayam kabisera. Talaga? Kaibang bangon ti pasdek mo ijay. Guest speaker ka ni ti may sa pagadalan. Huwag nga rod. Paayak ko ma. Ang adda pagsayatan.
tapno maamamudak mat ije kabisera. Ay, agbalin kayo analataki dyan, no? Ag-guest speaker kayo, sir. Isu ti pinatgak. Ti awis ti sigud a kaadala. Kayat na kayo kano ang makasarita ti maestrami, mami. Amangan no maipapan iti graduation nyo, anak. Siguro mami. Sumagmamanulangan ngamin nga aldaw. O sige, agkuyog ta amapan. Adamat ni ninang mo amabati ditoy. Mabiit kami la siguro nga agsarita iti maestram. No makagraduarak, ag high school akton, mami. Wen, nagdaras ti panawan, anak. Inton makaturpos ka iti high school, anya ti kayat mo nga alaan inton agkolehiyo ka. Ha? Mabayag pa mat dayta, mami. Agpili akton no anya ti kayat ko. Sa bagay, ubing ka pa nga agpaiso. Ti suplada abakat. Sumungad anak kasarukot. Agkabawan ngam apay nga umaypay ditoy. Amo ka, empleyado ka ditoy. Ngamboy buyaan nakit din. Umay naktulungan, tabarigatan na kamagna. Ha? Ay, sige, madam. Umayak dita, takibinan kayo. Papanan nyo ka di, madam. Marigatan kayo pa'y amag na. Damagam no papanak. Di mo ka di amo asyak ti akin kukwa ditoy. Karbon ti umay ditoy, takukwak kat nga rod. Amok, madam. Kaya't ko asawan, anya a departamento titurungan nyo. E di opisina ati anak ko. Oh, adan samot munal mo nga empleyado. Agdamag ka pa'y laang. Suplad, bakit? Intun kon inibatak ta uray matuang. Pagkakabawan na ti umay ditoy. Anya tinagsaritaan nyo iti maestra ni Junior, mare? Ay na, ni kanu junior ti valedictorian inton agturpos da. Ay na, nagtali na ti kinalaing na manipod idi. Nasaya at mat. Tapno saan tayo amarigatan amang paadal to kankwana inton agkolehiyo. Saan ka di? Ano valedictorian ti agturpos iti high school ket libre ti tuition na iti kolehiyo? Wen samat. Iskolar no kasjay. Ay, sapay la ko ma. Tamapagtalinaed na aging ga iti high school. Nakasukat kayo, mat-ama. Papanan nyo ka di. Mapana ka dyan kabisera. Dandani nga minan ti graduation ti apukaw. Ah, Imbaga jay apok, amasapol na mapanak daw. kasta ka di, ama. Idanon nyo ate kablaaw ko iti apo ko yo. Awa, dumanon ti kablaaw mo, basang. Umaydan to kano agbakasyon ditoy. Ay, mayat sa mo tinegosyo da ijay. Taman manuda nga umay ditoy. Masayangan dan samot iti malakwanda. Iso adida mapanawan. Siguro awan mo't ngamin pagnegosyoan ditoy. Apay nga umanang sabka sumangpet balong. Ninang, ayan ka din ni mami. Adalaang mat di taunag. Apay ka di? Ayabak, tada importante nga ibagak kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo man ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Umayon ni mamim. Anyapay dagiti sumaruno a mapasamag. Papagayam, di uliwayan na denggen, ti paggibusan, ti seryetayo itaalawas a napauluan. Awanon makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540
kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay. Ti Masakbayan. Kat ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti paggibusan, ti seryeta yu itaalawas na pauwan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Adalaang mat di taunag. Apay ka di. Ayabak, tadda importante nga ibaga kada kayo adwa. Mami! Mami! Umay kayo ditoy! Apay akas la maururaman ka balong. Urayom ni mamim. Naira na nga talaang. Uno? Anya ka di dayjay, anak. Anya tinangag ko, ana irana, ako nam. Mami, tinagan tigis speaker inton graduation ko. Apay, anya tinagan na? Mr. Jake Montes, mami. Nagan ko kat Jake Montes Jr. Mr. Jake Montes? Taga dito kabisera ka di? Taga syudad ka no, mami. Anya ka di ti middle name na, anak? Saan mat nga imbaga ni Maestrami, mami? Basta ti imbaga na. Kat Jake Montes tigis speaker. Mami, amamuyo ka di? Ningat ta Sir Jake, tidakdakamatan ni Junior? Jackman amo. Hanggang apay anak ti bayo ti barukong ko, di imbaga na. Gapo siguro, tasan mo nga yung pagarup ti padamag ni Junior. Wen siguro. Agkita kami nga tapay iti ama ti anak ko. Masungbatan to amin dagita no madanon ti graduation ni Junior. Jaka mo. No anyan to ti mariknak inton agkita kami. Isupay nga ta. Jay sigod ajay nga inayat ko. Uray siyak, matikawak mat. Agsisimparat ti sumrak iti panunot ko. Mami, rabrabakan dagdag iti padak nga graduar. Apay, anya ka di ti irabrabak daken ka? Binulod ko kano tinagan tigis speaker. Bay amlat ta ida, anak. Talaga ka kasta dagiti ubing nga kaskan ka. Apay nga tangagpay so, mami. Apay nga agpada tinagan mi. Iso na laang, tadda Junior akasilpo tinagan ko. Jak amo, anak. Mataranta akpaykit din. Gapo iti day ta anakan. Nga mas dawak man, mami. Apay nga agkanagan kami. Mami, ayan ka di ti amak. Kunayo idi nga awanan. Natay ka din? Saan ko mat nga imbaga, anatay, anak ko. Awanan iti sidong tati kayat ko asawan. Idi imbagayo nga awanan. Tinagawatak kat natayan. Iswadya akong nagdamdamag, mami. Masapul na pintas ka mat. Tapno presentable ka ang mangimarcha ka ni Junior inton malam. Malamat nga minti graduation na. Inak basit agpaparlor, mare. Ay na, magagara nakpaykit din. Rumbang laang agpapintas ka. Ni pa'y Junior ti valedictorian. Napapukisak matan ni Junior. Mayat pa'y ti ginatang ko akawis na nga graduar. Anya nga ta, no ni Jake nga agpaiso ti guest speaker. Mangag namat, no yawag danto tinagan ti anak mi. Nang runa, numapan na alaan ti award na kas valedictorian. Kuyugam tumatan ang mapan na dyan tablado. Imposible adi na mangag kan makita. May santo nga aday jay sango, makialamano kadagiti naganak. Amang kuyog iti anak da nga umawat iti award ti anak da. Ay na, jak may ladawan, no anyan to ti aramidan na, no makita na kayo nga agi na. Zenny, i-videom to man amin ang mapasama.
Pudno ka din nga isurot na kiti ipapan mo ijay kabisera, sir. Apay, di mo ka di kayat. Kunak no kayat mo ang makita ti pasdak ko. Kaya't ko launay, sir. So, nagtaer kayo ita, guest speaker ko naman. Apay, no sa anak agis speaker, naladak. Ani, saan ba ta, sir? Simple kayo nga minudan duma. Itakot desente kayo. Kababain mo't ngamin. Kasangok dagiti principal, supervisor, kan daduma pa'y abisita ti pagadalan. Unmat kat di, sir. Di adal da amin ko naman. Wow! Nagpintas ka ita, mami. Kasla kayo pa'y labalasang. Uray si kamot, anak. Pogi ka. Imala ka ni dadim. Ha? Makitak pa'y nga ta ni dadik, mami. Tsaka mo, anak. Panawan kan gundaway lang ti makaibaga. Intayukit din ije pakangayan ti graduation. Nakasagana tayo mutan. Ag-tricycle tayo laangan. Tani, nagpudot ti darang ti init. Maalang nga ron, inakmang payapay iti tricycle di taigit ti kalsada. Adumat ti aglabas. Ano sambasitan No sikat ti mapan agpayapay iti tricycle, Marizeni. Magagaran ni Junior anapan ijay ayan dagiti kaadalan na kadwa na nga graduar. Ay na, Zeni, agnerbyusak matan. Apay ko mga agnervyos ka. Kuyugam laang mat ni Junior no ag-processional dagiti graduates. Kan, jay gayam ipapanyo ijay tablado para iti panangawat na iti award na. Adda pa'y makagapo. No apay nga agnerbyusak. Anya pa'y kumati pag nervyosam. Nalipatam ka din ti maipapan iti guest speaker. Agkalma ka kadila ang mare. Inton kun, nag-high blood ka lang aron. Tsak manamo. No apay akas to iti mariknak. Ala, ing kayo ijay linyayo, tag video akmat iti asidag. Sige, agpaypayapay ti anak ko, anakalin niya. Mapanak iti asidag na. Ala, darasam, ikatam ti panagnernerbiyos mo. Sige, dita ka pa'y nga rod, mapanakon. Napanang tigayam ken kumarik. Di nan samatan masursurutan ti aramidan na. Gapo iti kunada a guest speaker. Ang video akman kit di. Ano ti makita ka napan sinabat ti principal ti pagadala? Ni Sir Jake. Inyok korda ti kwentas na kas guest speaker. Nagtarlat ta ti loko. I-video man. Ipanda ijay tugaw na iti ayan tin tablado. Mami, apay nga agkalinduosan kayo. Saan mo tunay anapudot? Kwa anak. Jay, sige, magnatan. Magnan ti aday ti sanguta. Agturungtan iti na isang rata pagtugawan dagiti graduates kan parents. Makapadanag kayo mat ngamin, mami. Agnernerbiyos kayong samat. Nakalamlam mi istima yo. Kan, ay na, agkalinduosan kayo pa yan. Saanan, anak? Natibgar to'y mamim. Sige, ituloy tati magna. Ala, mami, ijay ti pagtugawan nyo, ta ijayak mat. Sige, anak. Di nakpakadanagan. Inokrad ni Sir Jake ti program ngayon tagtakin ko na. Mabasa na siguro. Ani Junior nga anak na ti mangipay iti valedictory address. Idinto taagi speech mat akas guest speaker. Anya na pasamak. Di na amo nga alalaak iti video. Kastamat ni Lilibet. Madlaw nga stress launay. Talyaw at talyaw ka ni Sir Jake. Gamsaan pa'y anadlaw ni Sir Jake.
Yawag dan dagiti nakagunod iti pangmadayaw. Madamdama, ti anak ko mat ti awagan da. Mapanak to ija intablado. Kat sigurado, makita na kami di Jake. Tanakatakdar akaraman kadagiti mangyaw awat iti awards. Kat ita, di makagunod iti kangatuan a pamadayaw, wenno valedictorian, kat ni Jake Montes Jr. Tumakdarak, kat mapanak iti intablado. Mabalin ka din arakopan kayo at duha. Nagbayag ka sinapsapol kayo. Ngam, Jake, adda tayo iti intablado. Uray adda tayo dito intablado. Iwaragawag ko iti intero alubong. Adda kayo tinabayag a sinapsapol ko a pamilyak. Anya ka diti mapaspasamak, mami. Anak, iso ni Dadim. Jack ni Namnama, nga iso ti guest speaker iti graduation mo. Daddy? Wan, iko. Agsasarita tayo, kalpasan ti graduation. Agyaman ak unay, iti daytoy agundaway nga intadyo kanyak. Ngamsak bay ti amin. Kayat ko ad dumawat iti dispensar, iti napasamak itay. Nagbalinak nga emosyonal. Gaputa babaan daytoy a graduation. Nakitak tinabayagan a sinapsapol ko a pamilyak. Siya ti ama ni Jake Montes Jr. Apay nga awan iti opisina na ni Jake. Uray ti kadwa na ijay. Awan mat. Di nakadiimbaga kada kayo, madam. Ag guest speaker kanumat iti graduation dagiti ubing ijay kabisera. Ita ka din day jay. Imbaga na, kung akno saan pa'y nga ita. Ang kabaw at talaga day bakit. Adun ti malipatan na. Saan na ka din nga imbaga no anya nga oras ti sasangpet na? Saan mat, madam? Jack amo no umaypay dito iwan no agdiretso nga agangwi. Anya ka di tinapasamak. Takla at kayo ang nagpukaw ijay syudad. Imay ni mamam ija hotel. Binalaagan na. Ano Jack pa'y pumanaw ija syudad. Adadakas ang mapasamak kada kami ka ni Apong Punso. Jack mat kaya mairaman ni Apong ko. Takaasiman. Iso apin manaw kami. Lading hitak. No nagtuok kayo iti anak ta, iti naunday a panawan. Jack malabanan idi ni mama. Tawan pulos laban ko. Kat ita. Kabailamon asalo nga siingan ni mamam. Awan makalapad iti relasyon ta. Uray laksiden nak ni mama. Tadamten bukod ko a negosyo. Kabaalan kayo na suportaran. Isumot lagayam ang nagpatpatayam ni Lilibet na nagpintas a babae. Ada pa'y gayam anak yon. Masikog idin, idi binalaagan ni mama. Kasanon, no balaagan na kayo manan, sir? Saan akon ang mabutang? Mangalak iti bodyguard da nga gina. Ang mga nagbalo ti panunot na, no maamuan na nga dan apo ko na, sir. Daytatisan kong amo. Ibagakan kwa na anasarakak ni Lilibet. Kat awan pulos makalapad iti relasyon mi. Ang kasanon, no saan nga umanugot? Umanugot man no saan. Ikalaysak ni Lilibet. Uray ibaga na nga ifris naman ang tikwarta iti Bangkok. Awan bibiyang ko. Sa bagay, itilasod ti mano atawan, dakkelan ti ornong mo. At dapat yan bukod mo ang negosyo. Kumusta ti panag-guest speaker mo? At dakarkar na napasamak, mama. Nasarakak ijay ni Lilibet, kanti anak mi. Ha? Anak yu ko nang? Masiguradom nga anak mo, ti anak na. Un, mama.
Masikog idi ni Lilibet, idi binalagan nyo. Ita, ti anak mi ti valedictorian iti panagturpos da. Nasaririt nga ubing ti anak mi. Kaing ingas ko launay ti apo ko yo, mama. Kaya't ko makita ti ubing, nupod-numot laeng nga anak mo. Itamot lang, inak idasukunan nga agina. Ngam diyo kumagamden ti agaramid iti may kaniwas, mama. Interesado ak iti ubing, awan bibiyang ko iti inana. No kagurayo ti inana. Kaawatan at diyo makita ti apo ko yo, mama. Nagbalin ay nga ubing ti apo ko yo. No awan ni Lilibet, anang ipasngay kan kuana, mama. Mama, ti apo ko yo. Mabalin ka di nga agmano ak kada kayo, Lola. Kasla ni Jake idi ubing. Malagip ko kat naroon idi ubing ka, Jake. Jake matinagan ko, Lola. Jake Montes Jr. Oh, ay na. Bagay mo launay tinagan mo at Jake Montes Jr. Kastalat at itsura ni Daddy, idi kaslakan ka. Apo. Ha? Imala kami nga rod kada kayo napintas, Lola. Napintas kayo ngami. Isagana tayo nga ron ti panagkalay sa damami kan Daddy, maapok. Diyak kaya't apo maanaw kapay dito'y pagtaangak. Kablaawan kayo, anak ko. Sapay ko ma, tamadagin na yung tiragsakyo. Kandakpay iti ado nga apo. Oh, anya. Nangagmot imbaga ni mama? Ado ka no nga anak. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti seryetay ita alawas na napuluan. Awan, makalapad. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Nagparangan dagiti papagayam yu iti radyo akaskada. Mary Ann Nalika, Teresa Kalay, Mary Jane Castro, Emily Kalika, Virgie Paclay, Roger Ramirez, kanto'y pagayam yo, Joffer Anas Basit. Insurat para iti radyo ni Steph Mero, ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, iting kay Panang Tarabay. Dala, kinapudno ken biag. Naimbag nga oras yu amin papagayam, hintay basa ti Proverbio 18, versikulo 12. Saan amaraam ti maysa a tao no saan a napakumbaba? Tinatangsit a tao agturong iti pannakadadaol. Papagayam, intay denggan ti maysapay a pakasaritaan. Ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Sir Alvin, adto yan ti folder asap sa pulang. Idisok dito lamisaan mo. Agyaman na, Lorna. Sige, sir. Mabitlang. Nagmerienda ka din? Ay, saan, sir? Sa anak pa'y amabisin. Napan nagmerienda amin na nakakaduam. Sikalangan ti saan? Sa anak amabisin, sir. Kan nagadubay tinaskan nga aramida. Umay ka, mapantay di kantin. Agmerienda ta. Ha? Saanan, sir? Di kagdanag, ilibre ka. Nakababain, sir. Siyak, amay salaang agagangay ng empleyado. Makisango iti boss ko. Anya ko matidakas na. Ala, rumartan. Ibusam deta Diyos mo. Kan ibusen ta da ito'y sandwich. Sige, sir. Nagado da ito'y in-order mo para kanyak.
Mabsugak lakit di iti husto. Amang ano sa anak to na makapag-lunch. Saan man Ag-lunch kan tulat ta. Agyaman akmanen sir. O sige, agmeriendatan. Kabayatan ti pa nagsarsarita ta. Oy, kitaam ni Lorna. Kaduana ni Sir Alvin. Anya ti kayat asawan da ito Isodan? Ha? Saan amabalin? Ti awanan bain a Lorna? Kabarbaro pa'y laang nga empleyado? Ngam ko namlan asino ang makisango kini Sir Alvin iti merienda. Apay, agimon ka. Saan nga iso ti maikarikin ni Alvin? No di kat siya. Ngam, di na kamo tinawawis ni Sir Alvin ang nagmerienda. Nga oray iti naminsan lang. Okay na. Iso nga rod nga aramidak ti amin akabainak. Tapno mapasayaat ko ti trabaho. Iti kasta, mapansin nakmat. Ay na, Windy. Sumardeng kan nga agpantasya. Saan naka-type ni Sir Alvin? Iso saan naka-apampansinan? Dayjay Alorna. Iso ti karibal ko ay sana mabalin. Adayo anapimpintasa. Agpada kayo anapintas. Alakit din. Ibuson tan ti meriendata. Tagsublitan iti trabaho ta. Laglagi pa makadayon, tay nagiinadalan tayo itay, iti Bible study dito'y balay, Lorna. At inapakumbaba, nasaya at ti pagbanagan na. Wala nang. Kanayon ko alaglagi panday ta. Agpakumbaba kalat tayo opisina yo. Saan ka amang pasakit? Tapno saan da kamot asaktan, anak ko? Wala nang. Saan ko amalipatan dagita abalakad yo kanyak? Nang runa pa'y, ta ulit-ulitan nyo matitiinhal daw. Aha, ay kastaya. Ay, ulit-ulit at gayam. Wala nang. O ala, intay maturugan. Good night. Good night, anak. Kape kang sandwich para ken ka, Sir Alvin. Ato yun. Agyaman Sa anak pa ngamin anagar mo, sir. Iso adim magasak iti kape kang sandwich. Nalagip ka. Iso ngayon lakaman ka. Agyaman Ngem saan ko mananas kan? Alakit din, sir. Agkape ka pa. O sige, panawan ka. Manipod ita. Agpapansinak kin ni sir. Kaya't ko ama ibawing kanya ti atensyon na kin ni Lorna. Ne, adamot kape kan tinapay di talamisaan mo, Sir Alvin. Kukuamon. Anya? Gumatang ka iti di mo matkanan. Saan ko aginatang dayta? Inted ni Windy. Kasta. Sabagay, mabisi na kon. Iswa siya kung timang kape, kan mangan iti sandwich. Wen, kukuamon. Ay na. Ay, Sir Alvin, di ka kadi makadlaw. Itian niya. Ni Windy, gusto ka. Sika talaga. Noan niya laditan ti madmadlaw mo. Alakid din. Alaamon day kape kan sandwich. Tayong kanidya lamisahan mo. Sige. Danilo, ag-lunch tayo atalo kadalor na, Ang mga nuadamanan papanam. Ay, sige sir. Sige libre ko naman. Hoy, Lorna! No agtrabaho ka, saya ato ma. Kita ang manday ta impaaramid ko kan ka. Nagado ti ka mali. Ha? In double check ko, Miss Windy. Kat awan mo ti ka mali. Anya nga awan, ulitam nga i-check. Sige. Ha? Saan ka arumwar nga ag-lunch, aging gaad di mo malpas? Ha? Nangag mo, timbagak? When? Miss Windy. Sir Alvin, saan kanwa sumurot ni Lorna nga ag-lunch? At da kanu ipapaaramid ni Miss Windy kankwana. Kat naskan kanu amalpas na. Anya? Bilin kanu ni Miss Windy. Saan kanu amapan ag-lunch? Aging ga amalpas na. Ne, nagulpitan ni Windy no kasta.
Ay, kasjay at talaga ni Miss Windy. Natangig. Kunamlan adda pagkarit na. Hangam padakmat nga rod nga awan pagkarit na. O sige, mapan ka iti kantin. Tag-order ka iti kanin tayo atalo. Amumatan ti kayat ko ataraon. Isum ti orderem. Wan, sir. Ne, nag-take out ka iti makan, Danilo? Apay, aday mo ka doon ni Sir Alvin. Ije kamin opisina amangan. Isong imbaon na nga take out. Kasna? Talo kami kadalor na amangan. Ha? Talaga? Wen. Sige Inakon. Taamangan numabisinan dagiti dua. Ay na, marurudak at talaga kinilor na. Anya tinakita ni Sir Alvin kan kuana? Ay, awan mo, Windy. Mas kayat na ni Lorna. Sumardun kan? Nalakit din, mangantan. Ipasupot mo dagita makan. Taijay ta opisina amangan. Sumango ta kada Sir Alvin. Ay, si kalangan no kayat mo. Ngam siya, manganak ditoy. Ha, mabainak lakit dia sumango kada Sir Alvin. In double check ko ana imbag ti impaaramid kanyak ni Miss Windy. Ngam awan mo't nakita ka kamali. Damagam to Noan niya ti kamali iti inaramid mo. Kasta ti aramidak. No ipapilit na latang nga adda kamali. Ala, amangan tayon. Noan yaman ti parikot, sulbarin nyo. Jak kayat nga dadiyo pakikinaawatan. When, sir? Miss Windy, adto yung timpaaramid mo. In double check ko, kat awan makita ka kamali. Atoy, idisok iti lamisaan mo. Ha? Imbarsak mo ti folder, Miss Windy? Kuso-kuso na. Sige, ulitam nga aramidan. Anya ka di ti parikot mo, Miss Windy? Ti trabahom wardi-wardi. Kabarbaro ka pala ditoy. Iso anas kan asaya atam ti trabahom. Di ka agin lalaing nga amom ti amin nga uray agdadamo ka pailaang. Awan nakita ka kamali iti impaaramid mo, Miss Windy. Ulitam nga aramidan. Tanusan, makadanon daytoy iti akin kukwa iti daytoy akumpanya kat maikat ka. Wan, madam, nabayaga kun iti daytoy akumpanyayo. Iso apatsin nyo kumatimbagat. Jak kayat ti may stress, Windy. Or no sa nyo dayta? Sige, madam. Siya kun ti makaamo iti kabarbaro nga empleyado. Ay, nalastog nga minunay. Kabarbaro pa'y laang, ngam kunamlan na laing launa yan. Kan may sa, natangsiet, madam. Awan pa nagpakumbabakan kwa na. Mas daawak no apay anakastrak dito'y kumpanyayo. Saan mo nga ibaga dagita kanyak? Inkaornosan no anyaman dagiti saan amay parbang? Wan, madam. Ada ka di bagayo kanyak, mama? Imay ni Windy diti opisinak. Kat jak magustuhan ti indanon na maipapan iti kabarbaro nga empleyado. Apay ka no? Si kanti makaamo iti dayta banag. No kasapulan nga ikatam dayta kabarbaro nga empleyado. Aramidam, basta saan lakid di amariribok dagiti tao. Siya kung ti makamo iti dayta, mama. Ay na, Windy. Sobra tinaramid mo ka ni Lorna. Awan mo't kanu kamali timpaaramid mo kan kuana. Ngam apay nga impaulit mo manan. Gaputa kuso-kuso ti inaramid na. Wan taimbarsak mo. Nasken asayaatan na ti trabaho na. Nabaybayag akong dito'y akumpanya. Iso nga amok ter aramidak. Ay na, Windy. Adda pa nagimon mo kan ni Lorna. Iso akas ti ugalin kan kuana. Amang ano madaksan ka dita. Apay ko maamadaksan. Mas patyenak ni Madam Salvacion. Ti akin kukwa iti kumpanya. Ngamin, nabayaga kon dito'y. Imposible mat anilor na akabarbaro ti mas patyanda. Ala, makamo ka. Ngam palagipan ka laang, Windy. Di ka agpride launay. Nasaysaya at latta tinapakumbaba. Ay nabayaga kon iti daytoy akumpanya ko nakmanan. Iso asaan asyak tiyag pakumbaba.
no di kat dayjay Alorna. Adtoy yung paalam adanong mainumam, Miss Windy. Adtoy. Imbuong mo ti baso, Miss Windy. Anay ko. Nasugatan ti dakulap ko iti riduma ti baso. Lorna. Nasugat ti dakulap mo. Naigamak ngamin ti riduma, sir. Windy, nakitak ti napasamak. Induron mo ni Lorna. Kwa sir, ijak ang gagara. Danilo, Apay, sir. jak kayatan ang makita ti panagrupurupan ni Windy. Jak kayatan nga agsublipay dito'y kumpanya. Matungpal, sir. Saan, Sir Alvin? Please, ijak ang gagara. Pinalpaliw ka, Windy. Saan ka anasaya at nga ihimplo dito'y kumpanya? Danilo, asikaswam ti pan nakaikat na. Ariglado, sir. Aday ta, nagasa kon ti sugat iti dakulap mo. Pasensyakan, Sir Alvin. Ni Miss Windy, jak amunaan niya ti basol ko kankwana. Tanadagsan ti riknana kanyak. Kasla di na kaya ti kaadak dito eh. Awanan ti pagdanagam. Tasaanin nga agsubli ni Windy dito eh. Ipamuspusak ti dinan pa nagsubli. Jak magustuhan ti kastoy nga aramidan na ken ka. Sir, amangan no mabalin nga ikanyo iti maikadwa agundaway. Kaasimat no maikat iti trabaho na. Kaasyam pa'y laeng? Nga oray dakas ti aramidan na ken ka? Barang saan nan nga ulitan ti inaramid na, sir. Saanin? Sa bagay, sipod pa'y, adun ti reklamo may papankan ko na. Ngam daytoy itan ti kagrabayan. Gapo ta imbuong na ti baso nga inyawat mo ken ko na. Gapo kanyak, naikatan ni Windy. Kasanon ti trabaho na, sir. Ado ti nasasayat nga empleyado ang mga ramid iti trabaho na. Kas kumakan ka. Manipo dita. Sikan ti sumukat ken ko na. Awan ka din nalipatan, Windy. Saan kanto nga minan ang makastrek ditoy, tadi na kanton pastrekan ti gwardya. Awan. Buisit talaga dayjay Alorna. Iso ti malas iti biyag ko. Di mo sawan ti kasta, Windy. Ngamin, si kamot lang ti aking basol no apay, ang maikat ka. Agnes. Di mo kabaalan da, sir, akalabanan. Nasingpet da iti empleyado da. Ngam, no da kas ti ugalim kas empleyado, maminpinsan nga ikatanda ka. Nagmalas matan. Kat no addan to mastra kam asabali, nasaysayaat no agpakumbabakan. Di ka agbalin anatangsit. Iti kasta, saan kan tumanan ama ikat? Kumusta ni Lorna, Alvin? Awan parikot ken ko na, mama. Sipod na ikat ni Windy. Awan matan tinagbalin aparikot dagiti empleyado. Kinapudno na, ideadapay lang ni Windy, addan mang mangag ko aparikot iti ugali na. Ngam binaybay aklaeng, gaputa saan met amay naig iti trabaho na. Kat kumusta dagiti empleyado? Awan parikot, mama. Anya ti panagkunam ka ni Lorna? Nasaya ti ugali na, mama. Napakumbaba, ken amuna nga irespeto ti pada ng empleyado. Nasayaat nga ro, ta saan nga iso tinaikat? Wen, mama, takas ken ko nga empleyado, ti maikari dito'y kumpanya tayo. Tinatangsit kan di naammo ti agpakumbaba kat naikay ti oportunidad kan kuana. Papagayam, ditan tinagibusan ti may sapay apakasaritaan, ana itampok dito'y programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC,
Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito nga istasyon. Agyaman kami tingkay parang tarabay, na inbag nga oras kada kayo amin. Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti Roma Kapitulo 12, versikulo 2. Saan nyo atultuladan dagiti ugali iti daytoy alubong, ngem palubosan nyo abaliwan na kayo ti Dios, ket pabarwan nyo kumaan-anay ti panunot yo, ket maamuan nyo to ti pagayatan ti Dios, noan niya ti naimbag, makaayayo kan kwa na, ket awan pagkurangan na. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, amay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno Kenya. Sweet, anak ko. Nalayos man ang daytoy balay tayo. Ipangato taman yung dagiti gamit tayo, nana. Ay, ngumat nga tumutan ti danom. Ipanaw tayo lakuman dagiti gamit tayo. Ay na, ayan na nga ingatan ni Manong Mau. Awan matlangan. Kuna nang agpagasolina lang. Aging gaita, awan pa'y. Ni Tatang Mau, saan pa'y mo't anagaw-awid? Nangabak nga ta iti sugal. Mabisinak, nanay. Kurang di linugaw nga impakanda kada tayo dito evacuation center. Ay na anak ko, anusam ka dita ni. Nagadu tayo apakanunda. Kanayon latada tayo ti adda dito evacuation center. No kasta nga adda bagyo. Kaano nga tanga agbaliw mataya ti panagbiag tayo. Nay, ada ka mo't kayam dito evacuation center, aning. Ay, uwan manang. Tineksanak ni Sweet, iso nga imayak. Agyaman kami ante, taimay ka. Ada 5 kilo abagas nga itad ko kada kayo. 2 sardinas ka noodles. Husto mo't siguro daytan at tulong ko. Nayunam mo't ama nang tanika si kami mo't. Ay, husto daytan. Marwam kayo mo'tan. Ibagam ngamin ka nagiti anak mo. Kastamatan ka nila kay mo nga agtrabaho da. Sige, mapana ko. Tanda pa'y meeting ko. Ipanton di driver ko dito. Itiitad ko at tulong ka na kayo. Ay, nagsakit ngagsasao ni Antem. Kaslasaan kami ngagkabsat nagsasao. Gusto nanang. Di kayo sangit na nakasta. Nasakit tinakam ko kankwa na anak ko. Kapula ang tabak nangan. Kasla sa anak at tao nutratwan na. Adda kayo manayin? Tunggal adda bagyo. Always present kayo dito evacuation. Katanya nga rod ngay. Sigamat, Sweet. Joke ko lang dayjay. Nagsakit kamot amang rabakon. Ngam, apayasan kayo ngamin apumanaw iji alugar. Amuyo lang arudan alalayo sa nijay. Ay, ijayak anayana kandi makkel. Jakman amo ka nagiti naganak ko. No apay asaan kami apumanaw ijay. Anyangay, narakrak mo tanjay balayaw. Nakitam ka di? Katuan, nalabsan may kabayatan ti rescue operation may. Barang tarimaanan ni Manong ko Nalabsak ni Manong mo itay amagmagna. Agirig-irig mat. Nabartak sa manan. Rakrak tubay na ito yung balay. Apay nga ibagam ti kasta. Imbis ko maatarimaanam. Tanayangin idi bagyo. Masadot akon. Nawalat panahon ko ang tarimaan. Sino ngay nga ro ti mang tarimaan? Ni tata nga tibaw niyo. Ay, nabartag ka man nga minan. Dani ako matibibiyang mo ha. Ala, naglisi kayo ti pagnak. Pasal-sali ka. Anya nga iti ararami idem dita. Kunaken ka nga isaganam ti ka nagtamabisinak. Kasta ka kadilatan, aglaklakay kalatan aman nugal. Nay, apay nga agsao ka manen iti kasta. Idi katengaan ti bagyo. Dakda kami kini Sweet dito'y balay. Sa dino ti ayan mo. Amum lang aruda na napanak nakisugal da magampay laang. Sugal kala sugal, saan kamot nga rod ang mga baba? Igawan na kit din iti kanak. Mabisina kaon.
Kayat mau, taad adda arak-rakak na ito'y balay. Tapno awan lakit nga ron pagyanan yaw nga agiina. Bayam, sweet. Ta-request ko kadagiti kakadwak nga umay datarimaanan da ito'y balayo. Ay, wan man tani. Ay, nadadaulan ti diding na. Ay, nakaamamak no iti rabi Kunak man no kunam atarimaanan ni manong mo. Nabartak mo atong galagawid. Saan ang makasarita ang nasayaat? Kanayon ang napudot ti ulo na. Ni tatang mo ngay. Ay, manugal mo't dayjay. Pasaray saan nga agaw-awid, takanayon ije sugalan. Ay, unay mo't dagitan a kapamilyamon. Adamot dagiti kakabagyan mi, nga mabainak mo't adumawat iti tulong kadakwada. Nagbabak ng dagiti kakabagyan yo. Antim sa di akin ko kay tidakal ang gasoline station di taili. Wan, antik dayjay, kabisat ni nanang ko. Nauman sa namang tultulong kada kami. Gapot atunggal ada kasapulan mi. Iso ti tarayan ni nanang ko. Oh, anya, sweet. Nag-reply ka din ni Antim Amor si anak ko. Awagan yun ah. Awaga mo na. Mabaina ko na mangawag kan kwa na. Agungot tumanan. Day talabain mo mo ti pampanunutam. Antim kabain mo kiden. Da kayon tupay kat pabainan na. Uray ata kabsat ko mat. An-ano maya ti kwarta? Ibagam ana ospitala kat kasapulak ti kwarta. Kasano no maaman na saan apod no ana ospital ka? Ibagam nga rood. Sursurwemon ati agulbod. Ay, sikala kay. Nagawid kan. Na, sino ka kumangagsaw kanya kiti kasta? Kinusan ka na nagawid? Nagbagyo nga dakalat ta dito'y sugalan. Ket, si Kangay. Agbarbartek lang matiyam mo nga ramidan, ah. Nagawid ka kit din. Si Kati agawid. Kasta kaya ma. Tumakdar ka ditan, tagawid kan. Lakla kaya naman nugal. Kunamlan asino ka? Ha! Tiyam mo di ka tutupan, eh? Apay at tinanugnak matangay. Sige, umasidig ka ta pagdarag at talaga tabibig mo. Santa katanglan. Ag dinanog kami man iti day talakay no isulti kayat na. Nanang, apay alintag ti rupa ni Manong. Ay, dinanog ni tatang mo. Anya, ay unay mo't daytan. Imbag atad da naganawa kadakwada ijay sugalan. Kababainan ti kastangar aramidan da. Ay, nag-reply ni Antem. Isan mo't? Nag-text ka no saan. Nagdeksak, oray kitaan nyo ah. Apay nga raw asan ang nag-reply. Kan maysa, mabaina ko nga agkaratex. Ala, awagam ta siya ti makisarita. Sige, awagam. Hello? Hello, apay, anya ti ibagam, sweet. Saan ani sweet na ito'y manang? Apay manan. Unay kamutan. Kasla sa anak akabsat. Kasla na umakan kanyak. Bimak ng kalaang kastakan. Asino ti sana mauma ka na kayo a pamilya? Dawat kayo adawat. Sursuruan nyo mo dati ang trabaho. Ti ko namkit day naimot ka. Apay, maitugot mo ijay langit dagita akwartam. Anya naimot asasawam. Manipod ita, saan akon nga umasidagpaykan ka. Laksiden ka nakabsat kaw. Bye! Ay, salbag. Ay, Nakaungat ka mat nanang. ay saan mo nga awagan day tang Antem? Imout! Pumanawak dito yung balay. Puro kayo amin nawan serbina. Ay naanak ko, saan ka kumamot agumurgura akasta Diyan kaya ta makita ti panaggrupan ni tatang. No kayat yo, iso ti papanawan nyo. Saan kumamot akasta anak ko? Kagura na timbagak a manugal. Pudno mo timbagak a manugal ah. Ipapudot mo mat aday ta indasar mo amakan. Ipapapudot ko.
Anya tikunan ni Denbar. Pumanaw ka nun, gaputa din anugmaw. Awan gayam respeto na. Kababain ka dagiti tattao nga apa kayo nga agam Nasaysaya at nupumanaw day nga artak nga anak mo. Ayan ni Sweet. Agbasbasa iti libro na. Sweet, umay ka man dito, oy. Apay, tatang. Ibatan man day ta libro nga igam mo. Apay manan? Ingka isungrod day ta a libro. Adula amin day ta pagsasayangam iti oras kan panawan mo. Adal. Iso nga idi pay nga ibagbagakin ni Sweet as sumardengan nga giskwela. Pudno, ti ko na ni nanang mo. Sayang lang ti kwarta iti panagis-iskwelam. Anya kumati maganab mo dita? Eskolarak. Saan da kapagad adalan? Iso asaan kayo nga agsao iti kasta? Oo, nangeg mo ti songbat day taburidak mo, bakit? Kasta tinasursuro na iti pagadalan. Saan nakasumardeng nga geskwela? Taada arapaap ko iti biyag. Diyak kaya ti maitulad iti dayto a pamilya nga awan masakbayan na. Bastos ngagsasaon! Kayat mo, tatungpaan ka! Ay guston lakay, tilamanen pagpupudotam. Naabak kalaeng iti sugal, iso akastaka. Sweet, gusto daytan. Basa ka la basa. Agri-review aklang. Nalpasan ti exam tayo, Uray. Kayat ko ti makalpas sa dagos. Mano a classmates tayon tinagikat iti klase. Gaputan na kiasawa dan. Ay, diyak aramidan ti kasta. Di ka man. Talagamot Kayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Ay, ni antik day ti umawawag. Mabit lang. Hello, auntie. Hello, Sweet. Ayan mo ita. Adaak di ti pagadalan, auntie. Ay, kunakon kat. Umay ka dito'y balay inton malpas ti klasem. Adanas ka na pagsaritaan ta. Wan, auntie. Umayak. Nagdakkel gayam at talaga dito'y balayo, auntie. Ita ka kadila ang anak kaunag dito'y balay? Wan, auntie. Idiin may kami kaninanang. Saan akas to'y kadakkel dito'y balayo? Manungaminen atawan tinapalabas. Kitaam ita, naan-anay kan abalasang. 18 kon auntie. Katsapay kuma, tasaan ka maitulad ka ni nanang mo. Adi na inlepas ti panagadal na, tainununa na tinakiasawa. Ay, saan nakakasta, auntie? Talaga nga ipaypaysok ti agadal? Amom Sweet, kinapudno na. Maasyanak iti klase ti panagbiagyo. Iso nga ro day tatirason, auntie. No apay akayat ko ti makalpas iti panagadal ko. Amok akaguran akon ita ni nanang mo, gaputadyak inikkan iti kwarta. Pasinsyahan nyo lako man ni nanang ko. Idi pa'y nga iyaw awis ko nga umayag trabaho, ngam saan na akayat. Tamas kay kayat na ti dumawat iti kwarta. Gapo, tanalakalaang ti dumawat. Ay, wan nga rod, auntie. Jakman amo, no apay akas na ti ugali ni nanang. Nimat manong mo a Denver, artak mo't. Idi pa'y nga imbagak nga ikak iti trabaho. Nga mas kay kayat namot ti agin inom iti arak. Amok no apay anak ko rapay ti panagbiag mi, auntie. Naamiris mo ka din, no apay akas na ti sitwasyon nyo. Uwan, auntie. Gapo iti kinasadot, bisyo, kan saan anasaya at nga ugali. Iso an nakatali ti pamilyami iti kinapanglaw. Nasaya at mo't no naamiris mo dayta. Nakasagana katulungan ka amang ilepas iti kursom, Sweet. Taamok ana idumduma ti kapanunutam. Agyaman ako nay, auntie. Nanang, anyo jay damag ko pagadalan ka ni Auntie Mercy ni Sweet. Asino tinagko na iti dayta? Kano numero 1 nga imot day nga antay. Saan ka di nga imbagakan ka ni Sweet? Awan mo, tinadakdakamat na kanya. Ang mga no'y giant iling agyan ni Sweet. Iti dakkel abalay ni Auntie Mercy. Anya, panawan na tayon. Saan yung ngay palubos, nanang? Awanan ti agluto ken aglaba no pumanaw ni Sweet dito'y balay. Namatimot adagos. Kaya't nakaday nga aramiden dalaang ababaunan. Lapdan yun ni Sweet a pumanaw dito'y balay, nanang.
Kasi kayo lang, no si ka lang tiyag trabaho. Dasaya at nagawid kan. Nagapuak ngamin iji balay da anti. Anya timparamid na kan ka. Pinaglinis na kakaday ijay mansion a balay na ha. Nanang, San kan nga agsublipay ijay balay da. Nagbabamutan ti pa nagkitkita na kan ka tapaglinisan na kalaang. pagadalan nak ni anti, nanang. Nagkinaawatan kamin iti dayta. Agkahera ak iji gasoline station na, no awan klasek. Anya akahera, paglinisan na kalaang. Isukat akas to iti biyag tayo. Tas saan nyo akaya ti rumangay? Sadot kayo amin dito'y balay. Ay, di na kiramraman dita. Di na kita nakasta, sweet. Pumanawak dito'y balay. Kat baliwak ti biyag ko. Agbaligi ak no awanak dito'y. Kat jak kaya ti maipada ka na kayo. Dita kayon. Nagbastusan da ito aswit. Tumpaaksan. Ay, sweet! Agsubli ka man dito, sweet! Bayamon, tapudno met ti kunana. Puro tayo amin sadot. Iso nga grigriga tayo latta. Puro tayo dawat. Da kayo man ngamin ang naganak mi. Isumat ti pakpakita yo apagwadan. Isumat at itinulad mi. Ay, Ala, agbalbaliw tayon bakit? Manipod dita. Sana kun nga agsugal. Sige. Sanak matang agbartag. Kinagagat ti kasapulan, tapno rumang ay ti panagbiag. Papagayam, ditaan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok di ti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Elena Nudo. Iti direksyon, Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin.